času iz pravoslavne vjeronauke govorili smo o psalmima Davidovi, to jeste o vaspitnom karakteru psalama Davida. Danas ćemo govoriti o pravednom Jovu, to jeste o pedagoškom primjeru pravednog Jova. Naime, ličnost pravednog Jova je jedna od najživopisnijih ličnosti Svetoga pisma. Ovaj spis predstavlja jednu veličanstvenu poemu i je ujedno i jednu od najpotresnijih biblijskih knjiga. Jov je bio arapski gospodar. Živio je u mjestu Uz i bio je veoma imućan. Bio je u svemu od Boga blagosloven. Imao je 7 sinova i 3 kćeri. Veoma je naglašeno da je sam Jov bio veoma dobar i pravedan čovjek koji se uklanja od svakoga zla. Ali ne samo on, nego i čitava njegova porodica. U Svetom pismu to je posebno naglašeno. Međutim, posmatrajući dalje život pravednog Jova, možemo vidjeti da će doći do neočekivanih, kolosalnih pokreta u njegovom životu. U Svetom pismu piše: a jedan dan dođoše sinovi Božji da stanu pred Gospodom, a među njima dođe i Satan. I Gospod reče Satanu: otkuda ideš? A Satana odgovori Gospodu i reče: prohodih zemlju i obilazih. I reče Gospod Satanu: jesi li vidio slugu moga Jova? Nema onakoga čovjeka na zemlji, dobra i pravedna, koji se boji Boga i uklanja se od zla. A Satana odgovori Gospodu i reče: ede li se uzaludi Jov boji Boga? Nisi li ti ogradio i kuću njegovu i sve što ima unapolo? Djelo ruku njegovi blagoslovio si. I stoka se njegova umnožila na zemlji. Ali pruži ruku svoju i dotakni se svega što ima i psovat će te u oči. Dalje u knjizi se navodi da po Božjem dopuštenju Satana kuša pravednoga Jova. Najprije Jovu gubi sva svoja imanja, gine mu sva stoka, ginu mu sve njegove sluge. Potom ostaje bez svoje porodice u jednom trenutku i sva njegova djeca su poginula. Ostao je sa svojom suprugom. Međutim, tu nije bio kraj njegovih stradanja. Sam Jov oboljeva od teških bolesti. Međutim, bitno je naglasiti da u svim ovim trenucima Jov nikada nije ohulio na Boga. Imao je teške trenutke, u knjizi se navodi da je proklinjao dan kada se rodio. Međutim, nikada nije pohulio na Boga. Tada dolaze Jovovi prijatelji i raspravljaju zašto je Jov toliko stradao, kakav on grijeh ima, kakav grijeh je učinila njegova porodica. I na kraju, jedan od njegovih prijatelja po imenu Elidoj zaključuje: iako nije bilo grijeha kod njega i njegove porodice, Jov strada zbog toga, jer sam je svevideći Gospod znao da će Jov u budućnosti da pogriješi i da će otpasti od Boga. Jov prekida svu komunikaciju sa svojim prijateljima, čak i sa svojom suprugom koja je bila slabija u vjeri od Jova. I sam zapitkuje Boga šta je razlog svih njegovih stradanja, šta je on toliko zgriješio. I duboko u sebi traži svoj grijeh i pokajanje.
Ovaj središnji dio knjige govori nam o tome zašto pravedni ljudi stradaju. To je veliko i nedokučivo pitanje za sve nas. Dalje u knjizi se govori kako Bog odgovara Jobu i objašnjava mu nemogućnost i ograničenost našeg uma da shvati sva dešavanja koje se događaju čovjeku. Nemogućnost našu da uđemo u suštinu i srž Božjih promisli. Jer je naša misao takva da jedino razmišljamo logično. I kao takvi razmišljamo ako činimo dobro, da će nam se vratiti dobro, ako činimo zlo, da će nam se to zlo vratiti zlim. Na neki način knjiga o Jobu nam i daje odgovor zašto ljudi stradaju. Čovjek može da strada zbog svog javnog ili tajnog grijeha. Sam način stradanja je i pedagoškog karaktera. Da se pokajemo za sve učinjene grijehe, znane i neznane. Međutim, stradanje nije samo posljedica grijeha, kao što vidimo kod pravednog Jova. Sam cilj i smisao stradanja može nekad da bude i sakriven od nas. Cilj Jovovog stradanja je bio da se pokaže kolika je veličina i snaga njegove vjere. Dalje, u knjizi o pravednom Jovu vidimo kada je sam Jov zavapio Bogu i ostao dosljedan u svojoj vjeri i pokajao se, ne znajući grijehe koje je imao ili nije imao. Vidimo da Bog ponovo blagosilja Jova, više nego do tada. I Gospod povrati što biješe uzeto Jovu, pošto se pomoli za prijatelje svoje. I umnoži Gospod Jovu 2 put sve što biješe imao. I dođe njemu sva braća njegova i sve sestre njegove i svi pređašnji znalci njegovi. I jedoše sa njim u njegovoj kući i žaleći ga tješiše za sve zlo što biješe Gospod pustio na njega. Dadoše mu svaki po novac i po grivenu zlata. I Gospod blagoslovi budućnosti Jovovu, više nego prošlosti. Te imaše 14.000 ovaca, 6.000 kamila, 1.000 jarmova volova i magarica. I poživio Jov 140 godina i vidje sinove i unuke do 4. koljena i umre Jov star i sit života. Pedagoška pouka knjige o Jovu, pretočena u današnje dane, može biti ne samo Jovova strpljivost, koja je primjer ne samo Staroga Zaveta, nego i temelj trpljivosti Novoga Zaveta, svih nas hrišćana. Pedagoški primjer je i takav. Kada je Jov stradao, prijatelji njegovi su došli i raspravljali zašto on strada. Mi kada naiđemo na stradalnika, ne treba da racionalizujemo njegovo stradanje i razmišljamo o uzroku njegovog stradanja. Treba da se saosjećamo s onim koji strada, da pomognemo koliko smo u mogućnosti. Na samome kraju imate zadatak da odgovorite na pitanja koje se nalaze na kraju lekcije, a vaša vrednoća i vaš rad pitanja bit će posebno ocijenjen kada se za to steknu uslovi. Hvala na pažnji i svako dobro vam želim.